Okey. Sekarang ni kita nampak ada movement ke bawah, break kan. Dia break zone 4101, 4106 ni. Lepas tu dia mantul dekat square F9 4083. Ada reversal candle. Ya, nampak ada reversal candle warna merah ni lah. Okey, low dia berapa? Low dia 4102. So kita sell 4101 lah. Saya stop 4101. Tengok macam mana. Lepas dah hit 4101 ni barulah letak stop loss kat atas ni. Letak je atas ni stop loss high berapa? 4114 nanti. 4114 katalah kalau hit dekat sini 4101 410 412 13 ticks lah. 13 ticks kita punya stop loss. Kita punya pending order ni okey selagi mana tak ada kenaikan atas reversal candle ni lah. Kalau ada kenaikan atas 4113 ni, reversal candle ni dah tak valid lah, kena tunggu reversal candle yang baru. Lagipun kalau dia naik atas ni dan close, maksudnya dia dah tak break lah kat bawah zone 4101 ni, kena tunggu dia turun balik. Katalah dia hijau ni kuat kan, dia naik lah, dia kira dia naik, lepas tu kita kena tunggu dia turun balik dari reversal candle baru saya balik. Okay, so as of now dia masih valid lagi, tak ada kenaikan atas 4113 ni, so masih boleh lagi kita sell stop 4101 bawah reversal candle warna merah ni. Okay, nanti kita tengok macam mana, sama ada kena ataupun tidak. Okey, dan naik balik kan atas 4101 ni kan. Lepas tu dia naik, maknanya dia dah buyers buy balik tau. Okey, dia naik lepas tu ada pullback. Dia ada pullback ni, ada reversal kan. Ni reversal Morningstar kalau tak silap. Merah hijau-hijau. Alamak. Dekat sini saya tak dapat nak tunjuk nak masuk lah. Tapi tak apa, saya cuba juga PO kat sini. Buy limit Okey, buy right tadi dia dah ada apa ni? Reversal candle Morningstar kan. Okey, Morningstar. Kita buy stop limit lah dekat 4113 ni, kita buy. Okey, kalau buy kat sini kita punya stop loss adalah dekat bawah ni lah, bawah sekali dia punya candle ni. Kena stick yang pukul 11.50 ni. Low dia 4103. Low dia 4103. So kita punya stop lah 4102 lah. Risk berapa risk? Risk 10 ticks. So 10 tick okey lah. Reward dia kalau kita nak ambil sampai 41 35 20 tick, so 12 okey lah. Jadi dia dah hit lah kita punya order. So boleh buat stop loss dekat low 4102, low dia 4103, so stop loss 4102 lah. Lepas tu kalau yang dekat TradingView ni, kalau pakai real live account, dia kena buat order manual lah. Okay, 23, 33. So 33 lah. 33 kita punya target. So itu je. Ada reversal masuk. Lepas tu jadi tak jadi, itu bukan kita punya kerja lah. Sebab kita pun tak tahu jadi ke tak. In case kalau tak jadi, kena stop loss. Kalau jadi, kena target profit. Kita jaga risk macam tu je. Okay, selebihnya terpulang kat rezeki kita lah. Okay. Okay, dah kena dah kita punya target Tadi buy kat mana tadi buy dekat 413 kan. Ni dah kena target, stop loss ni buang lah. Okay, so kat mana tadi kita macam mana nak tengok macam ni kan. Okay, so macam tu je, senang je. Senang tak adalah senang. Kita tengok mana-mana break kan. Okay,
Kalau dia break macam ni, dia dah break balik zone tu, dia ada pullback, ada reversal candle, masuk. Lepas tu kita kira lah kita punya RRR yang logik. Yang logik. Kat sini logik dia macam mana tau? Logik dia, kita punya entry dekat 4113 kan. Lepas tu kita punya RRR tu 12 kan. Kita punya RRR tu, risk reward ratio tu, target berapa? 23 kan. Lepas tu kita punya stop 10. Kan? Kita punya stop 10. Tambah bawah kan. Susah macam ni. 10. 11 lah, 11. 11. Tapi kat sini kita ni berapa? 113. 33 betul lah, 4133. Oh, ada magnet betul lah. 33. Okay, 11 dengan 20. Okay lah, ambil 21 lah. 21 pun kena juga tadi. So macam tu. Kata nak target 30. Kalau kita nak target 30, let's say kenapa tak target 30 kan? Sebabnya 30 ni dah lebih daripada ni apa ni? Resistance. Sebab sekarang mood market pun sideways. Kalau mood market trending sekalipun, kalau market ni naik kan, kalau dia naik lebih sampai 30 tak apa. Naik, tunggu dia pullback, buy lagi. Dia naik lagi, pullback, buy lagi. Tapi kalau dia naik kan, kalau naik lepas tu turun balik kan, kita masuk kat sini sell. Kita ada ruang lagi antara zone dengan zone ni, ada ruang. So kita target antara tu pun dah cukup dah. So kalau kita nak buy atas ni pun kita perlu consider juga. Kalau kita ambil buy on pullback kat sini kan, kita punya target ni berapa jauh? Kita punya target ni dalam 14, 15, 14 macam tu. So kita ambil dalam 10 tick saja. Jangan ambil lebih. Macam tu. Okay. Kita control dekat stop loss, dekat target profit. Kita kena ada stop, kena ada target. Kalau tak ada target, tak ada stop tu, kita nak target berapa sehari, kita nak risk kita berapa, semua tu penting lah, kena ada. So kalau tak ada, susah lah. Kalau tak ada stop loss tu lah yang paling susah lah. Kalau tak ada stop loss nanti dia biar je kan. Tu kadang berharap tu susah lah. So kalau trade kena ada rule lah, kita punya rule, kita punya guideline dan stop loss dan target profit. Okay. Terima kasih.